Pozdravljeni avtomobilnosti. Naše zimske pauze je konec in upali smo, da lahko rečemo, da je konec tudi te zime, ampak zdaj smo že res blizu tudi temu. No, v današnji avtomobilnosti vam bomo pokazali zgodbe, ki smo jih snemali v teh mrzlih in letos po občutku neznosno mokrih dneh. Ni bilo vse tako zelo mračno, sivo, mrzlo. Namreč kar 3 izmed naših današnjih zgodb smo posneli v sončnih oziroma takšnih kar dopustniških krajih. Pravzaprav 2 v sončni Španiji, eno pa ne tako zelo sončni, malo bolj deževni, ampak še vedno Toskani. In te zgodbe smo posneli z zelo strastnimi avtomobili. Pa začnimo z enim od teh strastnih avtomobilov. In Katja, tvoja zgodba mi je bila zelo všeč, posnela si jo tam na slovenski obali, sončni, ampak jaz sem vendarle pričakoval, da boš ti se s tem avtomobilom vozila po snegu. Ja, Miha, tak je bil plan, ampak veš, kako je vreme. Danes je sneg in jutri ga ni več, ko greš na teren. Sicer v videu je videti, da je bilo zelo sončno, ampak je bilo tudi zelo mrzlo, tako da mi je zelo prav prišel en Mercedesov dodatek. O katerem dodatku govorim, pa si kar poglejmo. Cabrio sredi zime, ja, z razlogom redko videna kombinacija, ki pa jo bom danes kljub hladnemu vremenu preizkusila zato, da je vam ne bo treba. In upam, da jo odnesem brez prehlada. No, jaz sem na tale zimski test res dobro pripravljena. Imam bundo, pa rokavičke seveda, šal, tudi kapo, skratka celotna zimska oprava. Ima pa Mercedes SL na drugi strani kapo in šal v obliki tehnologije. Moj topel šal naj bi v Mercedesu nadomestil AirScarf. Gre za pametne grelne šobe, ki so nameščene v vzglavniku sedeža. Te ti med vožnjo nežno pihajo topel zrak okoli vratu in pa ramen. Občutek naj bi bil tak, kot da te objema neviden šal. Intenzivnost pihanja pa si lahko sproti prilagajaš po svojih željah. No, pa da vidimo, če tale Mercedesov šal deluje tudi v praksi. Tukaj ga prižgem. Lahko pa omenim še, da imam prižgano tudi gretje sedežev in pa gretje v celi kabini, tako da je kar toplo, pa tudi čutim že, da nekaj konkretno toplega piha tule za vrat. Tako da lahko dam tale šal kar dol. No, šal sem že dala stran, kapa pa je ostala iz enega razloga, kajti sem malce nižja, zato sem morala sedež nastaviti malce više. Kar pa pomeni, da je moje čelo nekje skoraj poravnano z vetrobranskim steklom in mi posledično veter lepo piha v glavo. Kapa pa ostane zaradi tega, da se slučajno res ne prehladim. Se mi pa po drugi strani zdi, da glede na vso toploto, ki jo imam v avtu skupaj s temi grelnimi šobami, ni neke bojazni, da se ravno prehladim. Da pa vam ne bo treba verjeti samo na besedo, imam jaz danes s sabo eno posebno napravo za tale naš eksperiment. Termokamero. No, tule lahko vidite, kje piha topel zrak iz zračnih šob in vidimo, da je temperatura zraka okoli, če res primerju držim roko, 42 stopinj. Naokoli, kjer pa tega zraka ni, pa se temperatura giblje okoli ničle.
S tole majhno sondo pa lahko preverimo tudi, kakšna je temperatura zraka, ki prihaja iz šob. No, tu lahko vidite, da je temperatura zraka, ki prihaja iz šob, dejansko okoli 50 stopinj Celzija. In teh 50 stopinj te res prijetno boža okoli ramen in vrata, ko se voziš naokoli. Vam pa pokažem en del na avtomobilu, kjer je najbolj vroče. To je tukaj spredaj in za to vročino je zaslužen biturbo V8. No in prav ta motor je tudi eden izmed razlogov, zakaj bi se tudi jaz po zimi ali pa v malce slabšem vremenu vozila spuščeno streho. Kajti ta spuščena streha zares potencira zvok motorja. In lahko rečem, da avto prav prijetno prede, oziroma lahko kar rečem, da grmi. Ne samo prede, pa vam privoščim malo užitkov ob teh zvokih. Kot ljubiteljici kabrijev mi je zares všeč, da se je Mercedes z SL-om vrnil v tisti klasični platneni strehi, ki verjamem, da bo navdušila tudi vse tiste klasične navdušence nad roadsterji. Vam bodo pa ti znali povedati, da poleg vse te tehnologije za vožnjo z avtomobilom brez strehe potrebujete nekaj osnovne opreme. No, bom. Vedno vam v takem avtomobilu prav pride rutka oziroma kapa, da zaščitite svoje lase, ki vam bodo sicer plapolali po obrazu, in pa da se zaščitite pred soncem. Usnjene rokavice so vedno pri roki in pa seveda sončna očala. Katja, sem pričakovala veter v laseh. Se veš, da ti bojo lasje frčali, tako kot v tistih starih filmih z avti brez strehe. Jaz tudi, ampak veš, ko enkrat dvigneš stekla in pa protivetrno zaščito, nič ne piha. Ampak vse veste, da ima Mercedes poleg tega še enega kabrioleta, to je CLE AMG, in ta ima poleg te tehnologije zračnega šala, torej Air Scarfa, še tehnologijo zračne kape, ki se ji reče, ne boste verjeli, Air Cap. Ampak če bi Katja vzela to Mercedesovo kapo, potem je tisti cofek ne bi tako simpatično poskakoval, tako da moja strokovna ocena je, da je ta kapa obvezna. Jaz mislim, da je to tehnologija zračnega cofa in v bistvu najboljša je za smejalne mišice, ker midva z Mihom, ki sva se vozila takrat za Katjo, sva se res zabavala, res sva se nasmejala, ko je pri 130 km/h na avtocesti tale cofek res simpatično plapola v zraku. No pa kakorkoli, avto s kapo in šalom smo vam pokazali že lanskega junija, takrat, ko smo se družili z organizatorji road tripov, Cars and Friends in pa Rev Up Tribe, takrat smo se po Brkinih vozili z AMG, ampak zdaj je pa prišel čas, da tiste črke A, M in G zamenjamo za G, T in I. Luka, zdaj si pa natakni tiste dirkaške rokavice. When you go the very first 50 meters with this car, you already feel the sportiness of the car. You do a little bit turn on the wheel and you feel the car is directly moving. To je res pravi užitek. Še pošteno vroče mi je tukaj za volanom. Več kot 200 km/h. Spoznajte Golfa GTI Edition, 50 najhitrejšega serijskega GTI-ja doslej. To namreč ni več klasična kombi limuzina za vožnjo v trgovino in v službo, ampak Golf, ki je bil predstavljen ob 50. obletnici GTI-ja. Čuti se pri tem avtomobilu, da je njegov razvojni voznik Benjamin Leuchter resnično tukaj pustil svojo dušo. No, zdaj pa ga zapeljimo tja, kjer bo lahko pokazal ves svoj potencial.
gremo zdaj s to posebno različico GTI-ja na progo. Pri avtomobilih, kot so tako imenovani hot hatch avtomobili, je pomembno, da se ustrezno borimo s podkrmarjenjem in to nam seveda omogoča primerna tehnika za takšne športne avtomobile. Prva je seveda zapora diferenciala, ki pomeni, da avto lepše potegne iz ovinka. Na vstopu v ovinek pa je pomembno, da je zadek razmeroma živahen, sicer je to za vožnjo po odprti cesti povsem neprimerno, ampak na dirkališču pa si nekaj tega želimo, tako da avto lepo prinesemo v ovinek, kot radi rečemo v dirkaškem žargonu. The stiffer the rear wheel hub is, the more precise is the toe on the rear if you put pressure on it. So if you have a very unstable rear wheel hub and the tire is always moving, you have never a precise toe. It is always pending from toe in to out, zero and so on. The stiffer you make it, the more precise you can set up the car. Moram reči, da je ta avto izjemno lahko vodljiv. Hitro začneš s tem avtomobilom uživati. When you go the very first 50 meters with this car, you already feel the sportiness of the car. You do a little bit turn on the wheel and you feel the car is directly moving. Aha, tukaj je hiter zavoj, malo moramo paziti na vstopu, da ne pride do prekrmarjenja. Zdaj pa močno zaviranje. But it's not too direct. So when you start to steer on a track, you feel that the front tire is turning into the corner and the car leans on the rear tire, for example. Then you feel already, the rear is connected. Yeah? The rear is talking to the front and both axles are in harmony. This is what we're trying to achieve. Več kot 200 km/h, potem pa močno zaviranje. Do druge prestave. To je res pravi užitek. Še pošteno vroče mi je tukaj za volanom. Tudi v avtomobilu tipa GTI, ki ni ravno brutalen športnik, imaš na dirkališču kar precej dela, da ga krutiš. To je bilo naravnost izjemno, prava adrenalinska bomba in zanimivo je pravzaprav, da lahko že v golfu tako intenzivno dosegaš nekatere elemente prave dirkaške vožnje oziroma da se lahko z golfom, ki je pravzaprav, če ga vozimo v tistem komfortnem načinu povsem vsakdani, na dirkališču tako izjemno zabavaš. Na dirkališču Edition 50 res pokaže svoj ves potencial. Ko prestavimo v tisti Nürburgring mod, je avto nastavljen točno tako, kot ga je imel nastavljenega Benny Leuchter, takrat, ko je na Nürburgringu postavil tisti rekorden čas, 7:46 in še nekaj drobiža. In ne, to ni samo marketing, to je resnično prava kirurška natančnost na asfaltu. So will it stay the most powerful GTI model? For the next years, for sure. But as you know, we will switch to electromobility. And I'm quite convinced that in the future there will be then on the electric side possibilities to increase the power even more. But for that project on the MQB base, we have a good combination with a front-wheel drive with that 325 horsepower. If I get it right, the message is that this is the best GTI with the petrol engine that we will have. Yeah, absolutely. Po mojem mnenju je Edition 50 odličen poklon 5 desetletjem oznake GTI. Je hiter, da, izjemno hiter je, ampak ali je še vedno uporaben? Tako je, še vedno je to Golf in na ta način odlično upravičuje to svojo legendarno oznako. Tukaj sem mislila, da boš kar malce zavriskal, ker je izgledalo, kot da se res zabavaš. Je bilo kar blizu. Tako da naslednjič greva kar midve z Martino. To so besede, tako se govori. Ampak, Luka, v tvojem prispevku mi je padel oko en bel avto, ta star bel avto. In glede na to, da ta Golf GTI letos praznuje Abrahama, je treba organizirati neko druženje. Se strinjate? Žurko. Seveda. Žurko. Tako. Zato, dragi gledalci, vabim vas, da če imate takega golfa, nam pišete, nam ga pripeljete pokazati, da malo poklepetamo
in se podružimo. Sicer pa moram priznati, da sem med temi hitrimi krogi z GTI-jem res užival. Ampak ne samo zato, ker je avto res odlično vodljiv, ampak tudi zato, ker je inštruktor res držal pravi tempo. On, ko je videl, da smo mi, ki smo vozili za njim, za stvar, takrat ni bilo več tistega gosjega reda, ampak je res vozil na polno in nam nekako pred nami dal potuho in nam kazal tisto idealno, optimalno dirkaško linijo. In Katja, vidva z Andrejem Jerebom sta prav v tej idealni liniji govorila že jeseni. Ja, pa mi je prav povedal? Ja, seveda je, no, on to že mora obvladati. No, imamo zgodbo v arhivu in imenuje se Toyota in pa Grrrr. Tokrat pa se presedimo v malce manjšo Toyoto in zdaj je čas, da gremo v tisto megleno Toskano. Toyota v razred mestnih malčkov prinaša revolucijo. V Ayga X so prvič vgradili polni hibridni sistem iz Yarisa. 1,5-litrski trivaljnik sodeluje z elektromotorjem, ki je skoraj enako močan kot bencinski del, kar prinaša rekordno nizke emisije, pa tudi bolj prijetno vožnjo. Najprej opazimo, da je hibridni pogon zdaj precej močnejši od tistega klasičnega bencinskega, ki smo ga v tem avtomobilu vozili prej. Namreč kar dobrih 30 kW moči več imamo, kar pomeni, da se lahko takšen Aygo do stotice požene v dobrih 9 sekundah. In to je za avto, kot je Aygo, kar v redu. Ampak še bolj pomembno je, da je zdaj precej manj tistega glasnega zaganjanja oziroma CVT ropota kot pri predhodniku, ki je bilo slišati nekako takole. Zdaj bom še enkrat v podobnem slogu pospešil, vi pa poslušajte, kako se po novem to sliši. Notranjost pa je postala bolj digitalna, a ohranila fizične gumbe za klimo. Največji izziv pa je bil, kako vse to spraviti v tako majhno karoserijo. Ker je medosna razdalja krajša kot pri Yarisu, standardna postavitev ni ustrezala. In this case, we had to actually redevelop the complete system, and now we have something very unique. So this is the hybrid battery, and in models like Yaris or other Toyota vehicles, actually, the battery is stacked, so we have the same amount of cells, but the batteries are stacked like in parallel. So you have half of half, let's say, and it will be like this, yeah? Due to the shorter wheelbase, this didn't fit. So what we had to do is we had to take the same amount of cells, but we put it in longitudinal to use overall width of the vehicle. As R&D, that meant we had to redevelop the complete floor of the car. And of course, it's a little bit more critical, for example, for side impact, in case of a crash on the side, that we need to protect the battery. So that's why we need to have extra reinforcement. So this is the reinforcement, actually? Yes, this is a reinforcement indeed. So in case of any crash, doesn't matter if it's rear, front, side crash, battery is fully protected, passenger will not be in contact with the battery in any moment. Then on top of it, of course, the other hybrid components, or the other components for the battery, like here in the center, you can see this is the battery blower. This is to make sure the battery doesn't heat up. It's to cool the battery. Yeah? So it's just blowing air continuously into the battery to make sure it stays at a certain temperature. Ker je hibridni sklop večji, so morali avto podaljšati za slabih 8 cm in celo malo dvigniti pokrov motorja. Torej ta prenova ni le lepotni popravek, ampak skoraj nova generacija avtomobila, ki kljub dodatnim 140 kg ostaja zelo agilen. The previous vehicle we were below 1000, so we're talking a 15% increase. So of course, if it's a very heavy vehicle, maybe it's not so much. But for such a light car, it can really make a big impact. Even the distribution of mass can have a big impact. In this case, it remains about the same because the engine is a little bit heavier, but the batteries are in the rear, so distribution from rear is honestly the same. In kakšna je bila poraba goriva na koncu te prve vožnje? Avto mi je na koncu na zaslonu izpisal številko dobre 4 litre na 100 prevoženih kilometrov, kar je seveda ugodno, ampak treba je dodati, da je bila to takšna res tipična uživaška toskanska vožnja, kar takšnemu hibridnemu pogonu resnično ustreza. Že od prve generacije, ki letos praznuje 20. obletnico, je barvitost eden zaščitnih znakov Ayga.
Pa nedolgo nazaj sta mi razlagali, so vsi te mali avti že električni, pa slišim, da ni tako, da so tudi hibridni. Ja, sem bila tudi jaz malce presenečena, ampak sem potem ugotovila, da tale zeleni Clio, ki ga imamo zdaj na testu, ni električen, pa še ročni menjalnik ima, pa nista ravno vidva govorila, da je to že malce pase. Dobro, to je sicer res, ampak bila si na predstavitvi novega Clio in jaz sem pa pričan, da so ti tam povedali, da so Cliota naredili tudi zato, ker pač preprosto danes ne morejo še vsi iti na elektriko. Recimo živijo v stanovanjskih blokih. Vsi, ki pa že lahko gredo na elektriko, imajo pa na voljo električno petko. In prav ta avto smo med zimsko pavzo razglasili za slovenski avto leta. No, v našem uredništvu smo ji namenili 6 točk. Torej prvo mesto. Pa zagotovo so ti povedali tudi, da imajo na voljo tudi električno katrco, pa da že sprejemajo tudi naročila za novega Twinga, ki se ga še posebej veselimo, ker je slovenski, še posebej pa dolenjski. Je tako, Kat? Tako. No, pustimo zdaj ta dolenjski patriotizem in se vrnimo na sonce. Gremo še zadnjič danes v Katalonijo. Prihaja namreč vroči električni malček Cupra Raval. Videli smo ga zakamufliranega. 9. aprila pa bojo kamuflažo odstranili. Smo pa si tokrat ogledali tovarno baterij, ki bo oskrbovala celoten Volkswagenov koncern. Pa seveda tukaj govorimo Made in Europe. V Cuprinem primeru pa skoraj v celoti Made in Spain, če ne že skoraj povsem Made in Katalonija. Kaj nam je o tem povedal Cuprin glavni direktor? Pa poglejmo. Prvi avtomobil, ki bo prišel z baterijami iz te tovarne, je Cupra Raval. Seveda malček, ki je tehnično zelo soroden Volkswagenovemu ID.2. To je tisti avtomobil, ki bo imel tudi svojo verzijo GTI. No, ampak kot vidimo, Cupra Raval je že sam po sebi GTI. First of all, very happy that you are here being part of this inauguration of this battery shop, our first battery assembly plant that we are launching here. And this has for us a very strategical meaning because we are able to supply our cars that we will start producing next year with the Cupra Raval in March 2026 with batteries coming from the Volkswagen Group. And this is for us the perfect match to have a super competitive and super exciting car for our customers. Can you emphasize the importance for Europe and for the Volkswagen Group? Strategically seen, it's important to also produce batteries in Europe because it's something that is part of the value chain of an electrical car, and having our own factories producing the battery systems like this one here, being provided by cells coming from PowerCo, also a company from our group, is something that will establish us as probably one of the first European car manufacturers where we can say that the whole supply chain is localized in Europe. So we can say made in Europe or made in Spain only? I would love to say these cars are made in Spain, but not only made, they were designed in Spain. I refer to the Cupra Raval. It was engineered in Spain. The complete production process was done in Spain. Now we will start producing batteries. We are producing batteries indeed, and we will start producing the car next year after our world premiere. So this is a pure Cupra made in Spain. So we can say that is why Spain also invested a lot of money in this plant. Yeah, indeed, this car belongs to a project that is very relevant for the automobile industry, but even more for Spain as a country. And this project shows that the Volkswagen Group is trusting Spain as an industrial country, but also us in Seat Cupra. We were leading the cluster of this urban EV family, where the Volkswagen Group invested together with his partners more than 10 billion euros. And of this 10 billion euros, 3 billion euros came here to Martorell to develop this amazing car. So this project has a high strategical meaning for Europe, for Spain, and of course for us at Seat and Cupra. So that also means electromobilizing the Spain or electromobilizing the Europe? Yeah, we are entering a new segment with this car, and we like to say with this car and the rest of the family, we are democratizing electromobility. Our car will start at 26,000 euros, so it's the first entrance you can do with an electric Cupra. It's an amazing car, it's very sporty, performance, it's part of its DNA. Of course, the super design our designers have made here in Martorell, so really looking forward to start commercializing the car next year. But many people say that 25,000 euros is still
a lot of money. How can you say this is okay? This is democratizing. I mean, with Cupra, we have a clear positioning. We are emotive, sporty, and very design-driven company. So we are convinced that 26,000 as a starting price for this car is a real good entry for a Cupra, and we can promise you this is a real Cupra. So technology is still the main aspect. Yeah, of course. When you will be able to drive the car, I would love to get your feedback about how you feel the car. We have driven the car and we can say we are looking forward for the feedbacks. Okay, thank you very much. So Thank you looking very forward much. to talk Thank you for after being the here. driving. Yeah, thank you. Zadnjič nam je pisal gledalec in nam očital, da bi včasih rad bil kar leksikon, da bi on razumel, o čem mi v naši oddaji govorimo. No pa predvsem je mislil na nove avtomobilske znamke, o katerih kar pogosto govorimo, kot da jih že vsi poznamo. Ja, imate prav in zato se opravičujemo. In ravno iz tega naslova, ker tudi z Martino smo se dostikrat počutile malce izgubljeno, uvajamo novo rubriko, kjer bomo govorili o osnovah. Imenovali smo jo Brez ovinkov. Od našega gledalca smo dobili vprašanje, kaj je to za ena znamka Zeekr. Zeekr ni samo še ena kitajska znamka, ampak je kitajska imidž znamka. Torej, če imaš na kitajskem Zeekra, si car. Torej, tako nekako, kot je v Evropi Volvo. In zakaj omenjam Volva? Zato, ker ima Zeekr in Volvo enakega lastnika in to je Geely. To pomeni, da imamo pomembne dele razvoja v Nemčiji in na Švedskem, izdelavo pa na kitajskem. Kaj pa je to za en konkretni model? To je Zeekr 7X, luksuzni električni SUV. V notranjosti je precej prestižen, pa tudi skandinavsko minimalističen. Podatek, ki pa vam bo sigurno všeč, je, da vsa 4 kolesa poganja skoraj 650 konjičkov elektrončkov. No, prepoznavna vizualna lastnost tega avta pa je sigurno tale črna črta, ki pa je črna samo v Evropi. Na kitajskem je namreč tukaj zaslon, na katerem Kitajci zapišajo zanimiva sporočila oziroma kar butlarije. In morda je še dobro, da v Evropi nimamo ekrana. No, zdaj grem pa en krog, da sprobam elektrončke. Pa še eno novo rubriko uvajamo in sicer pogovore na temo mobilnosti. Naša prva tema, tisti slavni prevozi.org, ki so povzročali sive lase naši davkariji. Kje so danes, ko so vse bolj popularni prevozi na klic? Platforma še obstaja, je veliko bolj nadzorovana in skratka veliko boljša. Poglejmo si nekaj izjav. Spoznal sem pevskega kolega, ker sem bil na klam, pa nisem vozil, pa me je domov pelil, pa sem na prevoz najdel. Začelo se je 2005, je bil pač prvič ta predstavljen portal. Skozi je že prevoz ORG, ampak pogovorno so se pa ljudje začeli se prevozi, pač ORG. Gremo s prevozi, gremo, a gre s prevozom, pač nekako se je obdržali prevozi. Platforma je nastala od študentov za študente. Se pravi, predtem je bilo v bistvu štopanje. Ker pa se je tehnologija začela počasi uveljavljati, dostop do interneta je v bistvu bil tisti glavna stvar, ki je bil internet povsod. Študentje so imeli internet v domovih to in pač je bilo to lažje vzpostaviti komunikacijo in zato je takrat ta platforma nastala in tudi uspela. In je potem rasla in zrasla do takih meja, da je to začelo zanimati tudi regulatorne organe. Kaj se je dejansko zgodilo takrat? S čim so protestirali? Če vi vozite mene, pa si razdeliva stroške recimo do Novega mesta, če jaz vam dam, ne vem, 5 evrov, to treba obdavčiti. In Furs je dejansko se predstavljal kot potnik, ni bilo računa, kazen. In so vozniki dobivali kazni, ker so se obrnili na platformo
In pač platforma nekako moraš ti odreagirati, ker sigurno platforma ni bila nikoli namenjena, da se služi, ampak je bila namenjena, da pač se deli stroške prevoza. Za ljudi. Tako. Kako je tukaj zdaj urejeno v Evropi in v Sloveniji? V Evropi je zdaj urejeno pač, da če je firma se registrira, da voz kot firma, je to treba nekako potrditi. Se pravi, firme v resnici se lahko tudi? Firme se lahko registrirajo in tudi firme pri nas dobijo posebno značko, tak avtoček. Recimo, greste na letališče, ki se mi zdi, da zdaj bo počas postalo bolj aktualno za kakšne dopuste. In zdaj, na primer, tukaj vidimo, tu so neki uporabniki, ki so privat in pač oni verjetno grejo na potovanje, pa imajo še prostor, da nekoga vzamejo. Potem pa vidimo tukaj Q prevozi, ki pa je profesionalen prevoz. In ima tak avtobusek in pač tako prepoznamo, da je to pa profesionalni prevoz. Je to problem, da so tukaj noter tudi profesionalci? Prednost velika profesionalnih prevozov je ta, da oni se nekako prilagajajo odhodov letal, ki pač odletijo na določeno uro in oni se prilagodijo, kdaj letalo odletijo in pač nekako združijo več teh odhodov letal in ponudijo neko tako, recimo temu ugodno in hitro, pa pravočasen dostop do letališča, da se ne zamuja. No? Zdaj je seveda tista točka, ko moram vprašati, kakšno zabavno anekdoto, ki ste jo dobili. Kar je nekaj taka, se mi zdi ful dobra stvar, pač, ko napišejo, spoznal sem ženo, spoznal sem kolega, spoznal sem pevskega kolega, ker sem bil na klan, pa nisem vozil, pa mi je domov pelo, pa sem na prevoz najdel. Pač imaš te neke prijateljstva se sigurno zvežejo, no? To je bil le venček najboljših izjav. Vas pa toplo vabimo, da si ogledate tudi celoten pogovor. Pa seveda začnite uporabljati takšen carpooling. Bo dobro za vse nas in za okolje. No, Miha me je prej dregnil, da z SL-om nisem šla na sneg. Mislim, da je bilo to zato, ker on pa je šel ven in je snemal na snegu. Ampak dajmo se zdaj že zaenkrat posloviti od tega snega s Fordovim kombijem. Zadnjič me je klical en kolega, ki je pravil, da sem v mojem prvem testu Forda Tournea Custom ta kombi tako močno pohvalil, da je njegova žena preprosto rekla, tega bomo imeli. Seveda, moj kolega ima 5 otrok, zato ima resno potrebo po takšnem kombiju. Ampak tudi jaz, ki imam samo 5-člansko družino, redno doma apeliram, da kaj ko bi mi naš družinski karavan zamenjali za kombi. Namreč vsakič, ko imamo doma kombi, so to najbolj družabni dnevi, zato ker vse sedeže preprosto zapolnimo z žlahto ali pa s prijatelji in gremo na kakšen izlet. In seveda, takrat se imamo fajn. Pa tudi, če ne zasedamo sedežev, znamo izkoristiti tisti prostor, vedno nekaj tovorimo, takoj pride neka prilika, kako bi takšen kombi uporabili. No in zdaj pride pa tista novica. Namreč moja žena, ki je bila vedno proti tej odločitvi, je zdaj rekla, no sej, za kakšnega takšnega me pa še prepričaš. Zakaj? Zaradi vožnje. Dobro se je počutila kot sovoznica in kot voznica. Namreč rekla je, da ga je enostavno parkirati, pohvalila je tudi asistenčne sisteme. Skratka, njena izjava je, da ta kombi deluje kot pravi normalni osebni avtomobil. Gre za priključno hibridno verzijo, se pravi verzijo, ki ima 2 motorja, se pravi elektromotor in pa bencinski motor. Ta kombi bo prišel prav samo tistim, ki dejansko živite recimo sredi enega mesta, sredi recimo Ljubljane in imate izključno kratke vožnje. Samo tisti boste s tem kombijem recimo nekako v redu shajali. Je pa seveda Tourneo Custom še vedno tista ena najbolj zanimivih verzij, ampak seveda po Sloveniji se bo še naprej vozilo največ tistih, ki bodo imeli klasično pogonsko izbiro, torej dizelski motor. S temi zadnjimi snežinkami torej začenjamo pomladno sezono avtomobilnosti. O čem pa bomo govorili v prihodnji oddaji? O vodiku. Namreč napolnili smo avto z vodikom in to v Ljubljani, pa vozili smo se tudi z vodikovim avtobusom. In kako takšen vodikov avtobus deluje, so nam razložili tisti, ki imajo zelo svežo pamet, direktno s faksa. Pogovarjali smo se z ekipo Hydroman. Torej do prihodnjič, srečno!